So kuthe mangiphuma ka teaching ngangazi nami ukuthi esikoleni ngifuna ungasho ukuthi ngisafunda bengu netball player and also captain. Uveze hlezi uinvolved. Ngiyachazela nje. So mase ngifundisa I used lokho ngangikwenza esikoleni vele ngangisayidlala ngisaqala ukufundisa netball. So excella ke nginama learners nje anama colors eKZN in South Africa akhishwa yimi lo bengakwazi ukudlala netball. And then bese kuzothi mangiqeda ngase ngiphuma ngingazi ukuthi ngiphuma ngiyaphi nami kodwa into yokuqala engayenza ngakhuluma noBaba uMbongeni Ngema. Dr. Mbongeni Ngema now ngithi Ngema I love arts. I love it ngayo indlela. I have a background in teaching. Can I be the principal of your schools? Kusungule academy njoba iqhubeke ibe into ezoba anginalo lwazi beart wena uzokufundisa leyo or senze abantu sokusebenza nabo mina ngiqhubeke ngokumanage njoba kunjalo. So that's where it started. 2005 there was my first class yakhona mayiphuma lapho ngangibagqugquzela into ukuthi musani ukulinda uBaba Ngema ngoba ngenithathwe nonke even if gabe kuzokwenziwa ama auditions ngenithathwe nonke. So umuntu akasebenzele ukuthi azi ngeadmin yeart, azi ngepromotion yeart, azi ukuthi ena uqhubeka kanjani umsebenzi besides vele ngoba italent unalo la lizo fine tune nje okubalekile ukuthi uzophila kanjani ngalo. So that's what I was teaching abantwana bami ba 2005. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. I got dreams. Yeah, I got big dreams. I don't sleep, cause nothing really comes cheap. I be at the studio all day, putting in the work, gonna always. Never sleeping on myself, gonna no ways. Giving in my all, gonna showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs in this world, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Awusanibonani babukele bakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Indlovukazi. Ngihleli noLumkile wakazinyanga ke njengenjwayele yakuma ukuthi awaka subscribe page ayenza sure manje ukuthi subscribe yabo subscribe click notification button for more content because kuningi yabona ukuzayo na uPopile yabo nje namhlanje ngiphathele Indlovukazi nje so kuzoba mnandi nje yabo so khuluma nje ngezinto eziningi ngencwadi yakhe. She's multi talented yabona maningi namakhono anawo nje sokhuluma nawo swanabe because nane niyazi na uPopile ukuthi iyona into vele esifuna ukuyenza. Sawubona unjani sisami? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila kakhulu nje kuyintokozo nje ukuthi ngibe nawe le studio. Siyabonga nje ukubless with your presence and ngiyathemba ukuthi we gonna have a good time. No, we will definitely. Nami ngiyabonga ukuthi ngimeme ngizizwa ngingathi ngimusha hleli nabantu abasha abenza umsebenzi abantu abasha bakhuthele bayangithaza kakhulu. Yebo. So ayikho nje into engithatha lightly life. Hayi ngingayinalo nathi siyabonga kakhulu ngoba phela kuyasisiza nathi ukuthi abantu abanjengani yabona bakwazi ukuthi bazoba ingxenye nathi. Kuyasikhombisa nathi ngokusinika nogquzu futhi lokuthi silokhu nathi sizamile nje ngaphela. Ilapha bambela. Ngoba phela itheko liyashoda ngaphela kulezi zinto makuya kulezi zinto shoda ngenye indlela nje kakhulu. Ngisho njalo nami ngithi abantu bahleli bethi abasebenzi kodwa bonke umsebenzi ukhona. Yebo uzothi ubuye iCamera uzoyithola lapho mawusayibuza vele kodwa maswaqala wanyathela wahlangana nabantu uzobona uzoyithola. Hayi phela ngoba kunjalo khona kunjalo uqalwa kancane kulokukhuliwe nje ngendlela. So ke manje ke
sacela nje ukuthi mhlawumbe uyi-introduce for umuntu mhlawumbe singathi uyaqala nje ubone Indlovukazi uMapule ukuthi ubani yena uNdlovukazi uMapule. Hayi futhi ngiyacabanga abaningi kakhulu abangangazi angena nomuntu odumile kodwa ngiyindlovukazi mhlambe siqale sicacise ukuthi ngiyindlovukazi kanjani ngoba abantu abaningi baye bathi mawuzobizwa ngendlovukazi ngoba usugane inkosi kodwa ngifuna ukusho ukuthi indlovukazi ubundlovukazi busho ukuba umama wesizwe kusho ukuba inkosi kazi umuntu othenjiwe emhlabeni wonke ukuthi emakhona yena akuzukumoshakala lutho makhona yena izinto ezokwenzakala so ubundlovukazi bami into engidrivayo njalo uma ngivuka ekuseni ngiyazi ukuthi kunabantu abangibhekile mhlawumbe bawu2 ngisho njalo ngiqala ngomndeni wami ngithi into ngiqalela kimi ngibheka abantu abawu5 ngibheka abantu abawu10 ababheka ukuthi namhlanje ngivuka ngithini so iyangichanela every time ngikwazi ukuvuka ngihlale ngikhalele isimo kodwa fanele njalo ngikwazi ukuthi laba abangilandelayo abantwana bami nomndeni wami ukwazi ukuthola strength so igama engalethiwa ekhaya uMapule elisho ukuthi Novula usho umniseli usho ukuthi la kunogwadule khona mina ngenza kube right la umhlabathi ungathi uqinile ngiyathambisa ukuze ukwazi ukutshaleka kahle ngizalwa uMazungu benokholasi abazange bazibashade so ngeke ngakhula ke sengiwa kaZungu kanjalo ngashada ngishadela kaNgobese. Okay I know ngiyayithanda dina ngendlela oyi-introduce ngayo ngoba kuyakhombisa ukuthi uya understand kahle kahle ukuthi ukusiphi ispace and nalabazali should babona nabo vele besabanani babone and into eyenzakalayo I am a creative ngisho lokho angikwazi ungasho uMapule uyi-creative more creative uyiciko angazi ukuthi kodwa alikho igama engasebenzisa ukuchaza ubuciko ngoba ngicathi ukuthi abantu bajwayele indaba yobuciko mawuyiciko uvuka ekuseni ucabanga ukuthi konje letafula ngingashintsha kanjani libe lento umoya kaNkulunkulu kimi othi akube yilona njengamanje awukopeli umuntu kodwa into engumuzwa esuka kuwena ngaphakathi bese uyayenza ngaleyo ndlela engalikathi uyenza uyabona futhi ukuthi i-response ithini hayi ngoba phela i-influence vele iqala nje yabona kancane nawe uze ube khona ekuthini ugcine akekho umuntu onga-inspire abantu abayi-million enga-inspire abantu yabona abayi-few so ke manje so ke manje nje ukhulele kuphi uzalelwe kuphi wakhulela kuphi besinjani nje isimo sakho nje ukhulu ngizalelwe kuthiwa yini Baragwanath eGoli ngokusho kwama ngoba yonke into phela Baragwanath hospital ngirefya ngangekho so umama esho uthi ngaye Baragwanath and then ngase ngiwahlala eGoli at that time esebenza e-UNESCO and then ngase ngithi ngisuka lapho wasuka kwangiletha eThekwini eMlazi kwa-R mina ngihlala eMlazi kwa-R ngakhula nje kakhulu mina mangabe abantu bangazi ngowaka-R uma wasethenga inkinga zakhe ke ngalezo ikhathi wathola indawo kwa-H eMlazi wayohlala khona ngasahlala ekhaya elikhulu ka-R sayohlala khona noma emva kwalokho uma waphinde fanele ahambe ayosebenza eGoli mesebenza eGoli ngase ngiphinde la ka-R kukhona usisi wami owayehlala khona eshadile kaShangazi so ngahlala naye ngithe mesuka naye wavulwa ngise-boarding school ngakhulela eMsinga-ke ngawumuntu waseMsinga hayi sengihleli nomphakathi ohlukene wakoGoli wakoDandi bani so ngikhule kanjalo kodwa uthe mase ngiqeda sengizoqeda nje matric wami uma ubesithola indawo elindelana eNtuzuma so sengowaseNtuzuma ngizosho njalo kodwa ngisakwamuntu lapha ngoba wakhe ikhaya likhona njengamanje lapha elindelana ngasechibini kade uhamba kodwa nomndeni onjani-ke nje mkhulu ngathi umndeni mhlawumbe ubuswele noma umndeni ubuphathi lendawo noma umndeni ubucelile umndeni onjani ngikwazi ukuthi besingafani nabanye ukuthi khona ubaba noma bese umndeni kagogo abantu abaningi nje basekhaya kaZungu besingani kagogo umntwana wasebukhosini so besihlezi sinzala kwamamntwana yabo so bengekho leyo fika khule ukuthi bekhona bekuhleka mfethu besilala kunendlu so yeah it was not that bad ukuthi samuzwe nje ngangihamba nginyawo ngesikoleni hayi bandla
kodwa kwakuyinto ukuthi it's not the usual setup and kwangisiza futhi nakhona ukuthi ngingabi on the usual setup because ngaba ngikhola ngikhona ngoba ngempela ngisho ubheka namanje inamba yabantu ngempela wa like really succeeding uthola ukuthi yibo labantu abakhule kukhona okushodayo kade umuntu ekhulu isikhathi esiningi mozokhulu nezinto uthola ukuthi ngisho empilweni ugcina ngezinto ongayifundanga ugcine nje usuwenza nje nawe wenze nje into yakho igcina isiphelele emoyeni akisho ukuthi ku-wrong kulokho kwabantu abakhula benako konke benobaba benomama benizindlu kuney'moto nani but isikhathi esiningi leyo genge esingingayimonitor hayi wonke umuntu some of them they feel entitled bazi ukuthi benzele izinto because everything is here kanti uma ngabe ungenayo baba ucaca ukuthi manje kufanele kutholakale ukuthi wenza kanjani ukuze kufanele sihlale sikababa yabona so I think impilo nje lento indlela engikule ngayo ingifundise ukwazi ukuhlala nabantu abahlukahlukene yabo manje uhlala nezingane nibaningi nidlela amasi endaweni eyodwa nani so zonke lezo zinto zikwenza ukuthi ufunde number 1 ungabi selfish number 2 respect number 3 iyazi ukuthi we share yabo so uthanda abantu bavele likhulu ebantwini abaningi so makhulu wedwa vele awunayo into ukuthi uhlala kuyilento le hlala ingane ama PlayStation yonke udlala yedwa nesebona abantu seqhamuko sekuyinkinga yabo fresh usmile ngoba phela vele setup yasemakhaya iyafundisa ngempela kulokho ngoba nami iyona setup engiyaziyo nami leyo kagogo isetup yakagogo nje futhi thina generation thina ekhulise kakhulu kahle kahle ogogo ngozobheka ngoba abazali uthobe besebenza bese endaweni noma bekhona abanye bungababoni still babona ngisho khona ngoDecember kodwa bakhona bo2 yabona ababona ubona yedwa makuselo yedwa mawubasele nogogo ubona ugogo kodwa nje bekumnandi futhi kagogo bekumnandi kagogo so ke manje ukukhula mhlawumbe obani abantu nje we like inspiring you mhlawumbe beba umodel akho bebekwenza nje nawe ulakazelele ngempela ukuthi one day ungaba yilento that you are namhlanje my sister usisi wakho kwenza nini wayenza iCBC or mhlawumbe ngiqala ekuthenini before iCBC wafunda ngemali ayisebenza ngayo emakhishini amandile funda ukupheka amathiruni kuthithiruni ngiyabona amathiruni wathi qeda lapho washada meshada indlela impilo ayiphila ngiyaze very late but indlela ayitreat ngayo umndeni wakhe indlela ayenza ngayo thina siqala ukudla ngihlala kasiswami ukudla letafuleni ukwazi ukuthi konke ama-manners so uyayenziwa ekhaya nokuba clean ungahlala endaweni engcolile ngi-understande ngayo siswami yebo engakhulumi kakhulu izinto zokuthi cleanliness is next to godliness kodwa ngikufunde manje sengingena entweni ukuthi ayibo kahle liyahlazeka ngangasetshenziswa kabi lapho ngangifundiswa indlela engangifundiswa ngayo omunye umuntu engathatha impahla ahamba kuyahlushwa yabo kanti ngangitrainwa kona lokho ukuthi uzothi uvuke ekuseni fanele ngibe-stupid nje ngisikline ngiphathi khona amanini ethile ufanele ngisikorope ngamanzi noparafini ngifaka nopolish ngifaka uparafini uma ngibuya esikoleni ngiyasikhipha so engekho into ethi ngizuze ngiyeke amakhelwane ngiyodlala nezingane kwenze njani ngoba nala ekhaya uney'ngane zakhe so we learn ukuthi la endlini senze kanje sengisukile lapha kagogo sengigena so wangi-inspire kakhulu noma ngicabanga namanje into yami ithi leya sisiyana hit something bese kuzoba uma wami naye bobabili ngendlela efanayo mamami ukwazi ukusibamba ngamazinyo engekho lapho ngoba ngifundile naloko ukuthi inamthelela muni indaba yokukhulisa abantwana ungekho eduzane kwabo but uma managed and also made sure ukuthi as engekho but we feel her presence yabo as engekho nokuba strong kwakhe uma esekhulile ngasesebenzi 17 sifundela ukusebenza indlela nje the things she said they were very inspiring and namanje ngingalezo zinto zombili then baningi kakhulu kwabanye ke endleleni ngizobabhanqa ngento eyodwa ngithi uyangikhuthaza umuntu wesifazane ukhuthele uyangikhuthaza umuntu wesifazane ongenamona uyangikhuthaza umuntu wesifazane othi uvuke ekuseni abecabanga ukuthi nekonje usuku lolu ngoba alifani lwayizolo lona namhlanje lizoba kanjani nangakusasa kuzoba kanjani umuntu oqhupha umlando owenza sure ukuthi akadideki endleleni so those are the people that inspire me very much besides the two yasekhaya hayi ngeke nomuntu ohlakaniphile-ke noma ungahlakaniphanga ngoba phela nako ubuhlakani vele budinga khona ukuthi ube conscious ngempilo ngasomthetho awukwazi ukuthi unganobuhlakani ube nje wenza nje
udwanguza nje ungazi ukuthi ngaphela wenzani. So ke manje ke ilentozana izinto lezo zenzayo because angani uyi-radio presenter manje umbhali you are a business woman influencer kuningi nje so manje ikuphi mhlambe oqale ngakho ukhona konke ukugcine sek-influencer nalokho kunye. Okay, I think mangathi bengiqale ngokuthi esikoleni bengithanda ukucula. Bengicula bengikhanda ama-group nekoleni. Ngiwazi sibe phansi esihlala makuthiwa khona i-group ekuseni makucula i-group yami noma i-group enami noma i-group yami. Nje up to high school bengaziwa ngilo muntu ophapheme bengihlezi ngisho ngelilanga ngiyafisa ukuthi ngi-act kodwa bengakaze ngenze something towards ukuthi ngizo-act nje ngize ngaze ngakhulu impela. So ngithe mangiqala ngaba uthisha ngangithi ngizoba yabo ngithanda labo laba aba-hostessayo embhanoyini ngithanda laba bagqoka ngayo ngiyibona nje ngicabanga ngoba ngangithi ngisho njalo mina ngizoba hostess manje ngichaza ile nto ngingazi umsebenzi ophakathi so nga-aplya mangiphuma matric ngi-aplya lokho nga-decline and then mase ngithola ukuthi ngitholelwe isikole ulokhuza umyeni engangishade naye at that time eMapule College ngahamba ngayo uthisha ngile nhlobo ukuthi mase ngibekiwe endaweni I make sure ukuthi I learn as much as I can. So ngafunda eMapule College ngathi ngibothisha so mangibothisha ka teaching nakhona benginalo ikhono lesinekana sokuthi njengoba ngisho I'm a creative ngiqale kuma class athe uphakama kodwa ngase ngigcina ngifundisa grade 1. So okungifascinate ngendlela esimanga ukuthi mina engifundise lo mntwana kade bhala into engabonakali mina ngamenza wabhala into ebonakala ya clean nani and also okungifascinate kakhulu futhi ukuthi shithi into uNkulunkulu angipha yona nje ukuthi umuntu makade engazi ukuthi ulo nomani ngakwazi umconstruct sentence yabo awayithe ngichaza nje ngaleyo nto emhlabeni. So ngagcina sengathi manje ngiguru la ekhipheni umntwana ethini akazi understand ubhala kanjani igama nani so kwamnandi lokho. So ngawuthisha ngayo lento yo creative mina ngingathi iqale lapho ekuthini njengoba ngisho awukwazi ukungiboxa or nama ngikwazi ukuyiboxa ngoba ngithi ngivuke ekseni ngiqhamuke nento nayinto yabo ngibona futhi si right. So kuthe mangiphuma ka teaching ngangazi nami ukuthi esikoleni ngifuna ungasho ukuthi ngisafunda bengu netball player and also captain. Bese involved. Ngiyachazela nje. So mase ngifundisa I used lokho ngangikwenza esikoleni vele ngangisayidlala ngisaqala ukufundisa netball. So excella ke nginama learners nje anama colors eKZN South Africa akhishwa yimi lo bengakwazi ukudlala netball. And then bese kuzothi mangiqeda ngase ngiphuma ngingazi ukuthi ngiphuma ngiyaphi nami kodwa into yokuqala ngayenza ngakhuluma noBaba Ngema. Dr. Ngema now ngithi Ngema I love arts. I love it ngayo indlela. I have a background in teaching. Can I be the principal of your schools? Kusungule academy njoba iqhubeke ibe into ezoba anginalo lwazi beart wena uzokufundisa leyo or senza abantu sokusebenza nabo mina ngiqhubeke ngokumanage njoba kunjalo. So that's where it started. 2005 there was my first class yakhona mayiphuma lapho ngangibagqugquzela into ukuthi musana ukulinda uBaba Ngema ngoba ngenithathwe nonke even if gabe kuthiwa kwenziwa ama auditions ngenithathwe nonke so umuntu akasebenzele ukuthi azi ngeadmin ye-art azi ngepromotion ye-art azi ngokuthi uqhuba kanjani umsebenzi besides vele ngoba italent unalo la lizo fine tune nje okubalekile ukuthi uzophila kanjani ngalo. So that's what I was teaching abantwana bami ba 2005. So it started how sathi sikhona ngathi nasenzeni project ezokwenza ukuthi sizenzele thina wonke umuntu aparticipate khona be-admin lasehlukanisana eclassini. So ile project ebizwa ngo-Azibuye esezadlula. It's something that is within me. Ngililanga ngiyafisa ukubona abantu be-united kungabhekwa indaba yokuthi i-uniform yekubandla ethini. Ngiyafisa ukubona be-united abantu ngalendlela ukuthi ngabheka ukuthi ugay noma u-straight noma njani indlela ababizana ngayo. Ngiyafisa ukubona ngelilanga kuhlangana nje political parties, you know, kukhulunyizwe lodwa beyond any affiliation. Exactly. Beyond any affiliation we are human beings. So ilapho into yethu asikwazi ukuthi bese sithi thina sizothi sizoqhuma ngokuthi mina ngikhonza la bese ngikhohlwa ukuthi ngumuntu.
so mangifisa ukuthi kubuyelwe elokuzeni esintwini sangapela sokusiselana sokwenza kahle ngoba abantu badala more than yonke lento yonke kahle lento that we doing umuntu omdala naye ngoba yonke ifika ukuba umuntu kahle that's the best thing sonke esikwazi ukuthi sibe nayo lokho okunye usukukhetha nje ukuthi okay mina ke ngena la kodwa kumele nangelilodwa ila ngempela sikhohle ukuthi we are humans at the end of the day because esikhathini samanje futhi yabona esikhathini samanje i-division isiningi kakhulu because i-profit nakubantu abenza ama-profit ababheka ama-profit iqhamuka kakhulu uma si-divided yabo isuke iningi mali abazoyenza isikhathi sihlukana nje shona le nale bayabhenefit every situation good or bad khona ozuzayo ngaso yabo so it was that saqala asibuye esezadlula and it was success because it was staged a new stages at the Playhouse. The 4 days were fully packed. So that's where I saw time Uganda I can create I can emva lokho sengicela Mr. Ngema oyimbodo FM imbodo isase eMpumbulo College at that time. So ngamcela ukuthi mina indlela sengisafare ngayo because I have numb my story esinye would be interested uzosithola encwadini but it was ukuthi sibekhuluma kakhulu ngami so I in the wrong ngoba phela abathanda ukubhala babebhala wonke umuntu ukhuluma into ayithandayo nami and mina bakangizwa and wonke umuntu ungibiza ngomkabana akangibizi ngomapuli akangibizi ngendlovukazi so yonke lento ngathi no ngiyacela ngishare nabanye mhlawumbe who might have experienced lento eningi experience yokuthi umncane ubuhlukumezeka ube kukhona izinto ezikhulunywa ngawo wanginikeza ke isikhathi ngangicela mina 15 minutes kanti ngizoba nenhlanhla ngaleso sikhathi there was a reshuffling yenzakala eMbokodo FM and that's when ke ngaqala ngasengibe umsakazi hawu ngumsakazi hawu kwazi ukusakaza yabo kwamnandi kanti bethi sisengisakaza kakhona I was identified because I worked with abantu abahlukahlukene engikwazi ukuba mention amali but the way appearances on TV the way things that I do besides ukuthi ngisemgwimbokodo so ngithema kwimbokodo nakhona ngathi hayibo naku mase ngiqala ngithola ukubamba ama programs hayibo uso-program director you know so I was identified as well while I was at Imbokodo by station manager Thandeka Ngobese Nanda FM. So Nanda FM ngaqashwa as the sales and marketing manager. Khona wongasakazi khona. Ngangisakaza ngasakaza phela ngoba u-912 wakhona ngazi wahamba usisi wayewenza ngangena sengena kuthiwa cover isikhala mina la ngingene khona wenza show ukuthi ufaka 100 ngicela nje wenze show ukuthi uyenzisisa ngingangeni isikhaleni sakho ngoba ngeke basakucela abalandeli ayilona mawusubwele ukuthi nje lesicela basibambela nami la so mase ngilapho and nakhona futhi there was another show on a Sunday nakhona I don't remember well ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngi end up sengifanele ngibambe lelo hlelo so mangibamba ngithi hey kodwa ke emphathi engazuthi sekushunyaywe kakhulu seshunyayezile bese ngeqale sithi ke ekushunyayezweni kwethu asilungise lokho okushiwo ukuthi ake silungise so la qhamuka ke igama ke sihleli nje notha sikhuluma nje ngezinto ezenziwa abantu if I may share if you la ungashare ukuthi kodwa isikhathi sikhuluma indaba kwakuyi celebration nje stage so uThas Melane ekhona kule uThas Mapule umjosti yes ngiyambona the famous Thas Melane lo ngokuhamba nalo MC ngiyambona so sihleli nabo ke siyaxoxa nje ukuthi uyazi indaba yokuthi umuntu manifika uhambe nabangani bakho bavele nje baqhamuka uthi nise garage unemoto uyasebenza abanye banayimoto so kuthiwa makahanje bese kufanele kanje nawe yabo lo into enjalo umuntu kufanele ahambe nawe ngoba unemoto mangabe sekuthiwa ke usungena egarage phela siyahamba sinemoto imoto ayihambi ngamanzi hayi sigele egarage uyobona umunye ephuma abuye nama chips amancane omunye aphize umchamuwe like
akekho sure ukuthi naye for petrol end up paying for ukuthi niyaphuza end up paying for ukuthi we are driver wena shothi yonke lento sekuthiwa wena kahle kahle cimbo wakho so sisayingeke guys asilungiseni lento and it just clicked ukuthi ngaligama le show asilungiseni namhlanje it is a huge show that deals with more the character, the personalities, and also defining izinto terminology nokuthi ina spirituality versus religion yini religion yini spirituality and the forefathers yini abakholwa kuyona what is the Bible lithini yabo so trying ukuthi abantu they must think out of the box akwazi ukuthi sonke singathi manje masikhuluma sithi khona le nto eBhayibhelini mase ngithi khona kanti mina wena uzothola ukuthi umbuza ngalo mina ngi-understand ngenye indlela hayi le yakho so kwakhona lento esikoleni ethi as analyze stanza thizeni masafunda yes so as you saying is we are encouraging them ukuthi analyze uma ucabanga lo mlingiswa olana uyisicaba noma unjani uyindilinga noma unjani and uma ucabanga imuzwa wakhe yabo so manje thina sabulawa ukucabanga ngomuzwa lo lento ngifunda la thina siyanikwa that's why mina because even namanje I believe ukuthi abantu baningi abantu abangazi ukuthi there is a difference between religion ne spirituality yabo abantu abaningi bazokutshela ukuthi that's the same thing kanti kuhluke kakhulu that's why uthatha umuntu ongasayi esontweni usefila sengazuthi yena akekho spiritual kanti we are spiritual beings nje yazi ibamba lapho sathi ufuna ukusho we are spiritual beings so into ithi if you are a spiritual being so you need to understand what a spiritual being in the spiritual world uphila kanjani before you choose a religion there's nothing wrong to choose it but start by when you understand that you are a spiritual being and then umuntu spiritual uphila kanjani uhlalaphi wenze njani bekhulumani yabo by the time usuyokhetha religion uya nalento yakho ehlanzekile noma ngabe kuthiwa ingcolileke ngoba phela kuthu khona evil and good ngoba futhi bakhona abantu I know so many people mina aba religious kodwa are not spiritual yabo you will find them ukuthi religious ngalendlela kodwa is spiritual aba ke doctrine akazazi kwayena ukuthi uba and most of the time uthola ukuthi khona nala ugcina abantu sebefuna uku-enforce izinto kubantu yabo because ngiyayithanda ngendlela ishow yakho ukuthi why structure shanga ukuthi sekushunyayelwe kakhulu because most of the time makushunyayelwa uzotshela ukuthi ungakwenza ukuthi uyakwenza yabo nawe uyakwenza lo muntu okushoyo yabo ngesomthetho uyambona ukuthi kwayena udukisa abantu kwayena ka understand because uma kuthiwa ngempela into usukukholelwa kuyona you won't do it ngeke uzwenzele thina base uyaqhubeka wena ngale uyenze kuthiwa ungakwenza ukuthi kodwa nawe uyakwenza ungafuni ukuthi kuchazwe yabo angabe umuntu manje ayasikhulume le wabuza nje enkonzweni kuthiwa ukhwelwe idimoni sekumele ushunyayele agijima nawe idimoni kanti la kumele ngempela khona kube khona understanding ngoba phela kubalekile ukuthi sifundise yabo kubalekile sifundise so wena njengomuntu wesimame kuleso space ye religion because I feel like religion ezinye izinto esabacindezele kakhulu abantu besimame ngesomthetho ezumuntu wesimame i-identity yakho ibekwa kumuntu wesilisa ngesomthetho emasontweni isikhathi esiningi nje ngaphandle masenze so ke manje wena nje leyo nto leyo wena how did you overcome into kanjalo ngoba phela uke wakumenshina nakhona ukuthi abantu bathanda ukuthi umkabani yabo umuntu angafuni ukuthi akunike wena your own identity mkakhansela umama umfundisi ayibo sasasha sabantu sifazane ayibo so into yami ithi I found it esigodlweni sezindlovukazi the Queen's Palace Queen's Palace ngokwalo le iBhayibheli leli elithi masenze umuntu abumfanekiso wethu abese yabusa yonke so that's the authority I got from the Bible and as well as from other queens African queens or khona iqueen yaseZaria nje okumanje ngathi uxhumene neNigeria kind of thing but makuxoxwa kuxoxwa kuthiwa wesifazane ekuthatha kumawakhe kuba iwarrior wayelwa ngempela nezinye izizwa ayinqoba ngempi wazwanikezwa lobo bukhosi wahlala ehlalweni in a male dominated
lokho. So those are the people engabona ukuthi okay kanti lento ayiyona ukuthi enefanele njalo sincike kubantu besisa vele bivele ngekho ngaphakathi kimi ukuthi mina fanele ngincike komunye umuntu regardless ukuthi sisize umusifazane but nginalento yokuthi uNkulunkulu unginikezela amandla and uNkulunkulu unezizathu ukuthi kube khona mina even if ngabe ngimncane kuleyo area but unezizathu ukuthi kube khona mina kuleyo ndawo. So into enjalo ke you won't believe ukuthi I was ordained as a pastor. Ubani ukumuphunyaka lapho? When was it? What does 5 years ago, 6 years ago? Oh, avele lento phela ayipheli lo pastor, should you are still a pastor. You know what was the inspiration actually ordained? You know. Yes, ngiyicabanga nje lento past. Angazi mangiyikhulume ngalendlela engifuna ukukhuluma ngayo. You can speak it, but podcast khona lokho thina la uya free thina la. Akekho umuntu ozothi hayi lokhu akumele lokhu kukhulunywa hayi because phela ukuthi enafethu. Okay, actually it's into kuibandla that ordained me. It was ukuthi they see umsebenzi kaNkulunkulu. So vele ngigcotshiwe ngokukaNkulunkulu. So uma sekwenziwa bona basuke sebegcwalisela into vele uNkulunkulu asuke seyenzile. So that was the start. And nami nga-understand ukuthi okay mhlambe vele khona kuma levels nangokwemthetho sisekelo nangokwemabandla oyihlanganisa nawo vele that is a requirement yabo according to the policies and whatever else lokwenziwayo kwama NPO inkonzo mayiqalwa zama NPO zonke zama NPO yabo. So ayikho efana neka Kristu le yokuthi wayehamba etshela abantu akanayo i-building akanayo into ecollectable imali akanayo yabo. So it was different. So you abide nala ufike khona makuthiwa when you are in Rome do as Romans do. So nami that's the religion engayithanda, that's the church engayithanda. And then mebebona kufanelekile ukuthi mangigcotshwe engeze umsebenzi waNkulunkulu ngokwedoctrine yakhona nangokonke okwenzeka khona, then that was part of me saying oh yeah, nothing wrong. But in my head and in my spirit, I've never wanted to have a church. But serving under a certain church, yes. Serving noma uthiwa ngi-ordained noma ngikho ordained ngoba mina ngiseva yonke indawo nginesikhundla ngingasisikhundla kodwa mangibona nje ngegap ngiyangena ngilungise usuke ngithithisa amathani. Ngoba phela usalayo ngizolungisa. Ngoba somthetho iyona phela into ebalekile ngasomthetho ukufundisa la. Yabo ukufundisa ukuthi utrain it's not imali because manje ama structures abantu esikhathi esiningi befuna ama structures nje kusuke kufuna imali mase kufuna ama structures sekukwaziyo ukuthi uma ngena imali iyakubani manje kodwa uthola manje umsebenzi awusenzeki ngale ndlela ngempela kumele wenzeke ngayo. So usalapho kuyokufundisa because ngalesikhathi ngi-ordainwa I quickly assumed the office lokufundisa like ngabe umfundisi yabo ngabe ngibatshela ukuthi angeke umfundisi ngingumfundisi. Kuye kwahamba isikhathi ngase ngiba ne-branch nakhona under nakhona ngisaqhuba into yani yokufundisa. Unfortunately ukhona ama-doctrines or ukhona amabandla where they do not allow the teachings more, they allow the the evangelical type of I know, I get what you're saying. So mina mangizofundisa because mawufundisa uqala mina nguthisha uqala from the known to the unknown before njalo into sase college before bafika abantu ngolwazi olusha qala kulolabalazi. For instance i-doctrine ithi sibiza igama likaJesu, i-doctrine ithi sibiza ngiyaphila i-doctrine ithi sibiza igama likaJesu in this church. Ayikho enye into ayikho futhi into ezosiza ayikho into futhi ima uNkulunkulu ngifuna ukuyigcizelela ukuthi ithi lona lonto linamandla boss linamandla linjalo. Nobody is steadily teaching people about leli gama lisukaphi. Two, lize libe namandla nje imaphi lamandla ekhulunywa. So kuze kukhulunywe ngemimoya nangalo Satan uba usukaphi kwakwenze njani ukuze kuthiwa kusilwa noSathane. Yini noSathane wa famous kangaka yabo.
So with the knowledge that I got from school and also from we show us because I call experts abantu aba researcher ngento ethize akusho nabo bazi konke kodwa there are certain subjects abane interest in. So when the researchers told me into ethi iBible njengoba kuthiwa the Bible isho ukuthi it's a library, because it's not iBible kana iBible alona lesingisi. So from the original word lichaza ukuthi library. So when vele you open the Bible you find what is the same thing as a library, because uthola kuthiwa ngokuka kuthiwa lezi incwadi ezo5 zayibhalwa uMose lezi zabhalwa base kuba ngokuka according to yabo. So then it means these are different books ezibhalwe zacompilelwa endaweni eyodwa. So kusho ukuthi thina ukuze sifunde sizofunda ngokwabase face ukuthi when they are faced with something like this. So in the nowadays churches they don't want that bakwazi ukuthi kanjani ukuthi uPaul osholani uNkulunkulu straight ibona la itypiwe izibhaliwe ukuthi Bible society mawuqala uvula ipage yabo nje encwadini nje masibala ibalulekile le information le yokuqala le yokuthi ISBN ibhalo ubani ubani nalilungelo nina lokulenzana ikhona eBhayibhelini lelo. But now we say uNkulunkulu yabo, and some other people they do understand abantu abanjengathi abamature they do understand ukuthi uNkulunkulu because we understand that abantu ngokomthetho banoNkulunkulu ngaphakathi ukuthi banobuNkulunkulu, the higher power that brought everything into existence. But khona bangeze kuyi understand nalento mawuthi ibhalo uNkulunkulu bacaba ukuthi literally libhalo uNkulunkulu, you understand? So mina ngilo muntu explain lezo zinto enkonzweni, but ngo explain lezo zinto konke bayichaze engavumelekile ukuthi ikhulume la enkonzweni. So sengitholakala nginyama nambani, sengitholakala engathi ngifundisa into engafundiswa, kodwa njalo umuntu masimhlalisa phansi ukuthi asikhulumeni lento eyishoyo yabo, angafuni nalo wathi khona izinto engafanele kanjani idoctrine yala yabo. So that is when ngaqala ngathi no, I must just focus because I'm in Rome. So the Romans are saying let's focus in the name of Jesus. So must bear the name of Jesus. I just saw it's being especially who made the Mark, Luke, John. That's in bear and kunama teachings. uJesu lo seBhayibhelini awafundisa. So ngase ngihlala kuwona ngoba babiza igama laJesu, but let me talk about lo Jesu abambizayo ukuthi makuthiwa uyasindisa usindisa makwenze njani nani. So that was my angle yabo. But le spirituality masuqala waphela fanele sikwazi ukuhlukanisa imimoya. Mase ngikhuluma ngayo kwathiwa ngikhuluma into ephambili. Yabo, and most of the things mina engikhuluma ngazo zisela ke iBhayibheli abaphethe. Ngizothe kuthiwa wena inkinga ulifundi ngokomoya kuthiwa ufunda ngokomoya. Yabo, ngoba khona mase siyeqinisa mase ufunda le ngawo lo moya uzoyithola futhi la ukuthi cha le mase ngifuna ngomoya ngizovele ukuthi nayikho lento. Ngoba phela into ayishopho hayi mase ngifuna ngomoya ngoba ngiya understand ukuthi umoya ukwazi ukubhala kodwa kubhala umuntu who is inspired by a certain moya ngoba khona imoya emibi khona imoya emibi. So ngenze ukuthi lo bhali sengifuna ngomoya. So abantu babe careful bangasi encourage ukufunda ngomoya, masifuna ngomoya soyishisa. Ayi ngoba phela futhi uma uzobheka lento yamanje even nane consciousness from kubantu akusafani nakudala. Yabo uma uzobheka kudala abantu kudala they were not conscious about izinto eziningi. Kwi-youth yamanje uma uzoyibheka ibalekile emasontweni because iya understand eningi. Yabo abantu bafica abanye bengekho ngisho esontweni uthola ukuthi mabekuchazela lento they understand exactly ukuthi lento kumele ukuthi ime kanjani, kodwa manje ngokuthi ba-outcasted bazizwe nabo bengasabelong ngenxa ukuthi leyo nto le hamsane agenda kumele iphushwe ngaphakathi. Yiyo le ngazothi manje abantu abasha kakhulu abekho kakhulu entweni nezinkonzo spirituality izona lezi zinto lezi ukuthi information uyayizwa umuntu ukuthi hayi lena ngeke akwazi ahlangana khona imbuzana yazi ukuthi ngicela siqondise leyo ukuthi abantu abadala abekho conscious. Those were the most conscious people spiritually. I-challenge njengoba bengayifunanga indaba yeBhayibheli abanye babona namhlanje bayifuna indaba yeBhayibheli is because they knew ukuthi it's taking them out of the originality yomuntu. Uyabona incwadi njengoba ngibhaleni ngendlela yami ngithi mina lemizwa yami imicabango yami nendlela eyiyona indlela mina engifila ngayo, but bona ba more into what the higher power is saying.
So masufika nencwadi exactly nenature bawusufika nencwadi then usuyabakhipha ke liqiniso abalaziyo ukuthi ene uyakwazi ukuthi ukhulume nemvelo uyakwazi imvelo iyahlonishwa njengamanje sibona abantu nina maniyenza le maningayenzi noxola nini senivele liphume nje nini umuntu atsotse nje utshani imvelo ihlala imvelo tsotse futhi akunandaba I mean really yabo uqala lapho ubone nabo abashumayelayo ukuthi angama ngaphandle atsotse lento sesajwayela you understand and that bophu ungcwele kuleyo nto because manje wenza into wrong ekwimvelo yini ezokulungela ugawulihlahla awusazigawulelana awusazi beze yaqala mase kufika ilanga sikhonelana besides umthunzi why sibe khona kanjani you know so those are the things i-doctrine efika nazo asibe ignorant with izinto ezibalekile because ugawula into eyimpilo komunye umuntu wena uyiboni inidi yakho yabo so that is why into izohamba nje ukusho abantu abasha abatholakala because now they are studying ngama plants and now mozofika ukukhuluma against that you know uphinde ukhuluma against into ethi the spirituality like usenze kube yenye into ungabi lento efaka kube yona igcine seyiphambana izinto lapho kakhulu yabo mayiphambana phela kuphambana ishebo mayiphambana vele ngeke nathi sibe nezwe right ngesomthetho uma ukuthi we are just people nje abanga understand kunalokho kuzoqhubeka kunyuke icrime kunyuke ukubulalana kunyuke iGBV yabo ngendlela ngokubona ukuthi sixovekile manje even kwayona ifamily structure manje ayisakwazi ukuthi ifane nakudala yabo manje thina as much as isikhule nathi sekhona umzali mhlawumbe ongekho sekuwesi kodwa esikhathini samanje yabo lalela kuwe inina kodwa yabo manje kusho umuntu ona 40 somfica umuntu ona 40 akanamfazi akashadile and futhi akakuboni futhi okwrong lokho khona lapho uyapraise ukuthi uyidoda leni yabo ayisekho ngempela leyo nto leyo ukuthi nje si understandana ukuthi umuntu wesilisa ngasomthetho naye uyamdinga owesifazane because phela kuyadinganwa lana even nakudala uma uzobheka into yayibenza ukuthi bakwazi ukuthi benze izinto ngoba babe nabantu besimama bahlakaniphile kakhulu obaba nje abavusa imizi awuthothi umuntu wesimama ukwazile ukuthi ambone ozoba insika yayo yonke into yazi ngichazele ukuthi ngoba ukujwayela ngempela uthi abantu besilisa babadinga besifazane siyadingana sabanye ngoba nabesifazane babadinga besifazane nabesilisa babadinga besilisa ibaleke kakhulu lento eduyisho ithi into sibuyele ebuntwini siphume kakhulu kwi-gender because kwi-gender isilento eshoyo ukuthi uma wakhuluma ngendoda mina ngithi indoda ngidescribe ngendlela bese ngithi khona abantu besilisa ngoba sengikhuluma ngegender and senginalento resentment senginalento anger yokuthi ngoba nakho yena watholisa udadewethu ingane wamshiya kanjalo so yabona ngisayibona into ethu so uma singabuyela ku spirituality and sibe genderless masikhuluma or sibe spiritual masikhuluma sibuye ukubona igender mhlambe khona okungashintsha ngoba izinto eziningi zidlebeleke nje ukuthi sekhona abantu abanganaki sekhona ubugebengu sekhona iqhubeka ingoba ayikho guidance spiritually ba doctrine bafakwe i-doctrine kakhulu abantu kwase ukuthi leyo doctrine ekade ifakwa labantu abayifakayo bangasebenza ngayo bajika nabo bahamba kwemunye ulayini phela yabo so uma uhlelo ingane ufundisiwe kuthiwa musa ukuthi uhamba uyongena umuntu wesilisa noma wesifazane ningazange nashada ezo sasikhuluma kanjani bese kusuka ingane senkonzweni yakhe isizwe kuthiwa umfundisi phuma phela amaphepha indaba la ngoba akukho ngaveli umfundisi ukhulelisa ubaba umfundisi ubulala ubaba umfundisi uwakhaya yabona nona wenzani nje ebandleni udlisa ubaba yabo inkinga nje ihlezi eningi basemndenini endeni sisondena abandleni angafani so bese kuzothi wena ke ma usiphoqa ukuthi siye enkonzweni ugqoka ibhaji noma ligqokile kodwa uyinto ethize enkonzweni siyeke mase sibuya endleleni usitshela umthuka umama ubani umutshela the way uyabona nje uyamvinjiwe minibranchi I mean ngane lezi sikuzusho lento sizoyithanda lento yakuyona zokholela kuyona
ngoba phela seabantu phela sithatha thina into oyenzayo manje ngisho ngasitshela usithini okukhulumayo siyakuza okukhulumayo unless measure nokwenzayo yila siqala khona sikuzwe kahle ukuthi lo muntu lento ayisho ngempela siyayibona naye mawuzothi ukhuluma okunye ube wenza okunye wena sothatha lokho okwenzayo thina base ucabana nathi futhi uma sesenza lokho okwenzayo wena waphela uzokubona uma seku-wrong uma sekwenziwa omunye umuntu ukuthi yeah. So mina ngiyona into engenze ngakwazi ukuma up to this day. Yes, nje ushilo ukuthi ngisabizwa ngopastor kodwa I'm a very spiritual being and wayokuthula othando nokuxola wona lo ngenza ngihambe njalo because ngihlezi ngisho ukuthi uma ngabe uneqiniso angeke nje uzwe emhlabeni waxola waphuma kubantu wabona ukuthi abebengahlosile kodwa khona into emngene usudila nomoya omngenile waba nokuthula kwangempela ayilokho ukuthi ngiyayithulela nje yabo waba nothando ngiyamkho entengiyenze empilweni yakho konke kuzokwenzeka ngendlela so that is how ngikwazi ukuthi ngiphile nezinto engizenzayo ngikwazi nanokuma nezinto ezinye ezenzeka kumina nezenzeka nokudlula kuzona because ngavuma ngoba phela ziya-affecta ngempela lezi zinto yabo uma uzobheka ayithina ziyasithinta kakhulu yabona ziyasithinta I feel like i-youth yethu mina because even kwayona i-platform le yona nto ngasomthethweni ngifisa ukuthi sithi siba-entertain abantu siba-educate at the end of the day because ngiyakholelwa mina ekutheni the only way izinto ezoshintsha ngayo uma kushintsha thina indlela esenza ngayo yabo kushintsha indlela esibukana ngayo yabo ngabikho yonke lolu qhekeko olukhona lolu olunye olufakwa nayo ipolitiki because ipolitiki nayo phela abanye abantu are like benefiting a lot kulezi zinto because ngisho nalo iBhayibheli abanye abantu we at the forefront ukuthi lifike kuthina yabo and thina ebesinakho before akusekho ayakusekho angithi this is the month this is the time this is the season where sisibuyisela lokho kungasela yabo asatshali manje mawuzobheka asatshali afuywanga zonke lo mcebo thina lo besazi ukuthi thina kuyahlusheka uma unawo ukuthi kuyasengwa ekhaya kunesibaya laphana kunenkomo yabo manje sesithenga yonke into ngisho phela manje siyawuthenga and asinayo into efanele esebhakeni leyo nje ifanele noma bekuthiwa enawudla kodwa befanele kunesizathu ilanga yabo manje sesithenga yonke into manje yabo sesithenga yonke into manje sifuna sike sikhulume nawe ke nangencwadi yakho ke lelo iphethe leaving the shadows behind yabo sicela nje siqale nje summarizele yona kancane then we will dive into deep nje nakuyona sithi abantu baprofilela mhlambe sokhetha nalawo maphathi esizokwazi ukuthi nje sithi ukwa discussa nakuyona. Okay, leaving the shadows behind is tunes njengoba ngishilo eqaleni ukuthi bengumkabani because the person that I was married to is famous so ngayibuka lento ukuthi lento kaNkulunkulu I think realize or aligner spiritually for me kungeke ngarealize into eningi so ithi into ngishiya ithunzele ngikhuthaza nabanye futhi ukuthi abashiye lokho ababizwa ngakho ababe yibona uqobo bakuveza ubona ngoba bebeveza ubona baveza uNkulunkulu baveza the higher power that brought everything into existence that is within hayi esemafini so iqale lapho indaba yami ngoba ngirealize lokho ukuthi everything that I've done abantu bebeyinikeza umuntu ebengishade naye bangacabanga ukuthi mina futhi bathi uyithola ngoba ubeshade nosibani bathi yabona so yonke leyo nto manje bithanda ukuphazamisa umoya wami so I had to clear ezinye distorted information about me and also the time kukhulunywa esanda kushona umuntu bengishade naye kwaba nezinkulumo eziningi kwaba nemibango kwaba nezinto engingazazi bengixola zona zami nekwami kodwa mina ngizazi I had to now we gonna guys ngangimubi mina ngoba ukushada kwami kwakuhlobo lokungenwa usisi wami esedlule emhlabeni so kwangazi manje ngithatha indoda kadadewethu yabo so yonke leyo nto I mean really angeke kwazi ukutshela abantu abawu-11 but kufanele uqophe ubazisa abantu nangu kuyiqiniso lami kukuyena ukuthi noma kuthathini so that's why it started ngasethi ngishiya konke okunye ngemuva mina ngangimapule so kusukela nje emlandweni ngizalwa nokuthi ngizalwa kanjani kuzoza kuma stages empilo yami la ngidlule khona the abuse all levels of abuse all levels of abuse
My God. From umuntu mhlawumbe obunayo noma even nanabantu abangaphandle Nabangaphandle kakhulukazi enkonzweni iyaza-ke yabona le ngabhizi enkonzweni umzalwane ekholwa eshumayela ayinina nisazona but le iwonke umuntu ongangiphathanga kahle and futhi ihamba izifika ichaza ukuthi ngidlule kanjani kuloko ngoba manje seba abantu engibajwayele nengixubana futhi kunormal kumina akusabuhlungu ndawo yabo nanokuthi ena ukudlula kuba bengangishade naye kwathiwa ushone ngohlobo oluthize yabo lento ukuthi ngathi manje siyafihla indaba ye-HIV yabo kanti asibone labantu abangafihla that information because for us it was something that educates people and abantu babantu so kwayifihla into enjalo kodwa kwaduma nje ukuthi hey ushone kanje igciwane lamqeda yabona plaza ngalo mzuzu selimqeda kulindelwe mina ke ubuza impilo ucaza ukuthi bangikhonzi la babheka ukuthi ukuthi ngishona nini so it had an effect nje enkulu empilweni yami ngoba nanokuthi abantu ngalesi sikhathi ngangiba approacha they were not sure ukuthi bangenza business nami because they do not know how long ngangiyisileda wangibona bakithi akucephe so manje ngiyacaka ukuthi wena angihamba engangakhuluphali futhi bothi age yami iyakhula but ene angikhuluphali yabo so yonke leyo nto it affected me badly yabo because nga-end up sengiya kwi-share ukuthi ene yabo kuningi nje abantu bonke I could get assistance financially but kanti bathi wena uzohamba kusasa yabo gcina usuyinye so babengasho but I could sense indlela abantu kwinto engangisiza kuyona so I'm sure namanje mhlawumbe basaphila laba babengi sideline bese sizoza ethinini as sithi singabantu the diversity and uniqueness yomuntu ikhona la because mina bebazi ukuthi ngumka sibanibani abangazi mina ngikhula abazi ama feelings ami abazi into ne-interest yayo ukuthi attracted to umuntu wesilisa noma wesifazane abazi lutho abantu ngami kodwa ngoba kwavezwa ukuthi or savezwa ukuthi kushadwe kanje so they conclude now when ngiziveza mina still bangiphikisa lo ngikona but hayi so there's so much and as well as understand isake lento spirituality and how ngisizakala mina and also leyo qala ukwamkela lento ethi I am a queen, I rule, I reign, I am a spiritual being. No, kuningi nje okuthinteka kule ncwadi. So yawo wonke umuntu and wonke umuntu futhi ongathi ufisa ukuthi akhule spiritually uzomthola la officer on a challenge ye sexuality yakhe because kunabantu abangiphatha inhliziyo ebuhlungu uthola ukuthi uyezwa ukuthi yini interestayo mhlawumbe uyafisa ukuthi abe relationship ne same sex but because of the doctrines and everything else ecindezela or the society expectations abese yena enza into wrong ukuthi azayoshada nomuntu angamdingi yena so we abuse there so it's correct leyo be yourself uma ngabe ukuthi u interested la rather not like rather not have a relationship than marrying a person you know very well ukuthi uzophinda umchithele uhambe uyokhokhoba uzubizwe ngeafter 9 uyabona so it's so wrong and leyo iyacika exactly iyacika nje ngempela ukuthi awukwazi ukushada nami uzazi kahle ukuthi ngenxa yepressure abazali nabazali nami lesonto sekushiwo sonto sekuthiwa ayithatha manje isikhathi manje uyabona yini inkinga indaba ungaphila impilo yakho nomusho ukuthi pressure nje ifakwa nayibona abazalwane pressure nje yokujajana kuningi abantu beyibulala beyihenga because of izinto njengalezi and there are stories ezibhlungu kuthini nokureshwa abantu becorrecta ukuthi wena sexuality yakho ayifani wena umuntu obazana lokukhombisa into I mean really indaba fanele conscious wena lo wadala izona they are so it corrects all of it in fact it doesn't correct but I share
izinto ukuthi kuhamba kanje so kumuntu ukuthi yena uyayithatha le noma usafuna ukuyiphikisa mefuna ungiphinde eqhubeke ngiphikisa ngithi hayi isikhathi sakhe siwastekayo ngabuka productive la fanele productive khona anakani nokulimaza mina so nayo leyo yokuqala isikole seNdlovukazi yokuqala iwomen lokuze uqala iUnique magazine because I do have Unique magazine online we do have now we are about to launch esikolweni seNdlovukazi newspaper we do these talks we do sihambe travela siyokhuluma unique conversations there's so much that you do in narrative and also owning our own narrative and breaking the backlash yabona ukuthi wenza okuningi kakhulu kuningi kahle kuningi mawukuzwa sengikubala kanje kahle kukodwa because konke kusuka kubeni creative kusuka futhi kubeni thina why Mapule uphila uNkulunkulu ubonala ngani mina ubonala ukuthi sihlale la kwi-mic pen no fanele abonakala uNkulunkulu ukuthi siyahlala kwi-mic isikhuluma abonakala uNkulunkulu ukuthi nasemsebenzini engiyenza la ngiqashwa khona kunoshintsho lenzakalayo nala yabo ngi-influential la ngikhona so into eyodwa kahle ukuthi ihamba ngokuthi abantu abayi-understand ukuthi when you start wenze umsebenzi kaNkulunkulu kuba kanje uba njengami kodwa mawusenza usadlala usayitshela ukuthi nekuhlangana ngama-Sundays kuphela ugcinana ney'nkonzweni kuphela then akakawenzi umsebenzi kaNkulunkulu hayisebenzi because abantu bayitshela ukuthi ungena enkonzweni kungena ikhona kahle ukusonto uthi usegumbini ngoba ke sengingenile ngaphakathi seku-right sengiyiclean isho sengiphuma mina ukuba nginamandla nje bengawabhidliza manje kuba nje nginamandla abhidliza like as in literally not ukubabhidliza ngokukhulu but like nalabo bantu ngoba mangakutshela uma sengikhuluma manje ubongibiza lelanga so khuluma ngale ndaba le yabazalwane abalimaza izingane abakhipha izingane bayise lapha emgaqweni bayibize ngamaphara abaxabanisa imindeni befaka amabhanshi befaka okhololo ihlupha yabo nje ngoba yesidalela chaos angisakhala kodwa nje levele ngikhalisi yabona inkinga so ke manje ngoba phela uma ngibheka nalezi zinto that you faced you had to forgive a lot yabo uma ngibheka you had to forgive yourself you have to forgive abanye abantu how did you like come to that stage yokuthi uxolele yini yakusiza yabo for wena ukuthi ukwazi ukudlulisa embracing the spirituality ngoba phela iyasithinta lena yabona abantu abaningi namanje we are still working with packages yabona izinto ezazenziwa abanye abantu they are not even about us yabo kodwa manje uthola ukuthi asasithinta kakhulu yabo and ayasivimba futhi nangaphambili ukuthi kube khona ezinye izinto that we can do because ngalesikhathi ubambelele kwi-past khona okungasenzeki ke manje okumovayo kumele kuye phambili. That's so true. Ngi-embrace the spirituality and I understood myself as a spiritual being. So when ngenza lokho ngase ngigxila kwi-alignment umuntu ospiritual umuntu njani ngakufunda ngayihlupha and so kuthi kulento yaka spirituality kunemoya emimbi kunemihle kulento yokuba mnyama kwami ngiye-understand ukuthi obabamkhulu bethu for instance abantu bakaZungu bakwama baphila basuka kuncwane ozala uZungu nomakhoba so that's when ngesiphuma khona so uncwane uma uma wami lesekama wami uncwane mangabe enza ivumelwane nemimoya ngoba izivumelwane zikhona ezenziwa nemimoya right njengoba nami ngenza isivumelwane nemimoya ehlanzekile ukuthi this is what I want this is what I can do as kufunde eBhayibhelini ukuthi uSolomon wayeoperate kanjani that's the spirituality kufanele ngabe understand umuntu uyayichoosela ukuthi uthatha the spiritual clean or the bad one konke kuyasebenza kufanele sikudeny sasikwazi ukukhuluma ngalokho ayingakuthindi lokho khuluma ngako so that you know and you must know now ngaqala lapho ngase ngiyabona ukuthi okay makuthiwa creation umuntu wadalwa epure clean buka umntwana angithi nakhona yonke into fanele ibuye be-practical phela ngoba ngi-creative angikwazi ukuyigcina nje fanele imaginary yami ibuye ibe-image ngiyibone so uma ngabe kuthiwa umuntu wadala sengibuka umntwana amezalwa akekho umuntu nje emhlabeni ozalwe nesono ungafa hayi khona futhi sokupure umuntu ozalwe nesono akekho umuntu ozalwe nesono now uma umntwana ekhula umntwana umbone ukuthi uyagaqa ubani umfundisi ugaqa umzali
Omfundisi ugaqa. Nanabantu ke phela siwe simkhulu. Cha ngisho ugaqa nje. Ayosifundela phela. Uyayizwa leyo? Uyasifundela. Exactly. Umntwana ukuthi asimile manje respond to lento. Angithi thina sisuke sizama ukumenzisa abese yayenza. Kodwa kusuke kuyinto esuka ngaphakathi kuyena. Aqale athukuma. Agoloza afuna ukuma kuthiwa yave nje yave kusho njalo kuthiwa ave hlo ave ukuthi uyena osuke enza leyo nto nayo leyo nto yabulawa ngithi yabo because yona into ke bekufanele ngabe sikhuliswa kuyona kakhulu si explore senze izinto so mina kungisizile ngabona ukuthi okay njengomntwana ungenwe amazwi abantu abadala umntwana ungenwe amazwi e-environment owangenwa isimo se-environment angingazenzeli lento mina kushuthi njengoba seyokishare nje akasakwazi uku-explore uyathethiswa uyashawa uyakhacwa lapho yabo ingane sibuyela kuyishare ayisayiko explore ithi mayenza into to explore ku-ikhuzwe uyathemwa nje uyathemwa yabona ila ngabona khona ukuthi umuntu usuke spiritually kahle usuke clean bese ngenwa izinto ezithi that's how I got ukuthi understand ukuthi lo muntu akuyena lo khona into engenile so mina spiritually sengifundile ngithi ukuthi imapha into lwangayo ulwa kanje iziphi icards zakamoya so sengiyakwazi ukudila nento engenile into engenile ngidila nayo ngani qala because uma mina ngingezo understand lento ngeke ngizikwazi ukuforgive ngikwazi ukudlula so ngadlula nje njengoba ngisho nje and no understand the reason ethu mase understand the reason yokuphila kwena emhlabeni ayikho into ezokuhlala nayo kuze kuphele iminyaka because kusho ukuthi mina ngizalwa kulomuzi o dysfunctional kanje lo ngizalwa kuona there was a reason so mina futhi ngilethele lapha yana mhlawumbe peace mhlawumbe ngoba nje ungibuka nje manje ngikhula ngiba lento engiyona yimina engizosolve lezi inkinga zalapha yana and okunye nje ngithi kunezivumelwano nemimoya uma ngabe uncwane engazange athi pass on to uzungu pass on to ingane zakhe kanjalo vele izofika la kumina si distorted so mina ngikwazi ukwenza into uncwane avumelana nemimoya ngingazange ngifunde lutho that is why sekhona nokudungeka ukuthi manje sengithatha wena Ngcobo ngizothatha into zaNgcobo ngizozenza kaZungu ngitshela umuntu wakamkhizi uqazungu kwenziwa njani then ungitshela ngendlela yena acabanga ngayo nemimoya yakhe so mangeza la ekhaya vele ngekilungu izogxosha ezinye izinto zala ekhaya ngoba izivumelane vele eqanisa singenjeni so ibalulekile lento into zakamoya fanele uyiunderstand ifanele lento ukuthi nesifike sidonsa imbuzi idonsa kwenye indawo abanye abayidonsa bona bayaqala ukuthi idonsa iyiswe emsamo mawusufika emsamo ukuthi kukhulunywana kushiswana nani but ivumelane ithize if you do not understand that why do you have to go through that because you need to learn qala iphaswe on lento ukuthi sina sivumelane kanje kwenziwa kanje now uzobiza lapha yanpepheni ngoba ubona abantu bebiza impepho bese uthi nina bobani mina nje uthola ukuthi ekhaya uma nomalumekazi nobaba bashone bengazwani mina sengizobiza or lawa ngilapha empepheni ngiyababiza vele phela invoke ama spirits good and bad yeah mangahlukanisanga mina ngolimi indawo umuntu owenza okubo wenza okuhle chazel mangazange mina ngihlukanise ngolimi lwami then kusho ukuthi mina sengibiza bonke laba bambi la ngibabiza ngithi abazokwenza ayisho phela bese la maluma ushone enekizembi ekhatha la endlini ualithi zeni wayenga gijimi kanje manje ebalele uzombiza la orukhulukhulwana kwayibulala abantu nani uthi akazokwenza njani yabo ngoba ngiyababiza ngithi abazobheka bazolungisa isimo phela nje wasimbabiza sebekhona uzothi ububuka ekhaya umcimbi uphele sekucatshene umphele ekhaya sebethutha abanye basakhulumisana awuthama uyangisaphindi ngekhaya you understand vele ngoba udunge lapha yana awuzange wazi ukuthi kwayilapha abantu bahlanjululwa kanjani kwenzekana so kuningi okudinga ukuthi ufundwe kwazeke ukuze kungaphambani nabantu abaphilayo manje the spirituality kuyahlangana kodwa udinga kwenza something ukuze ukwazi ukuthi lokho kuphilayo naloko ongasekho kuhlangana nanoma umuntu ephuma umphefumulo futhi uphuma uyephi umphefumulo ubani wazi ayakekho uma ngabe wena ushone uthi ezulini yakenya ngoba usahamba ngeforest manje wena njengoba mangabe uthi unenhliziyo embu umqhathi la ekhaya uyosushitshale hayi ngeke yini ezobe seshithini
ngoba phela vele ekugcineni bengasinya bekumoya wakho phela umuntu drive umoya exactly awumoya wena so wena kusho ukuthi mangahlambuluka kwangenza ukuxolisa spiritually then kusho yonke lento nje ididekile yabo so ilento ukuthi nasekhaya anibukani kahle ekhaya kuvusa umuntu wakhona ozokwazi anitshela mabe khona okhuluma ngaphandle fanele ukwazi ekhaya uzoconfirma lento njalo ithi yaphupha noma kwenzakala but manje uthatha izinto zabantu nizoziletha la ningafuni ukutsheleka atheshe lokuthi hayi ayihambi kanjena owasekhaya ungamthathi notice ngoba yena ubona ukuthi ngathi akana power kanti ayikazi ngahambi ndawonye uthi uthesho okamngadi ngaphandle enhlanganeni naye eqhutshwa imoya yakhe kwaxhunyana khona there must be somebody oconfirma le nami ngihlezi ngikhala ngayo lento ayikwazi ukwenza abantu ingakho ungazothi manje even nani nabalaphi bendabuko sebedlala ngabantu sebefike bantshontsha into zabantu bakho abantshontsha lutho yabantu khona abantu nje vele balapha kwimishini babantshontsha babona ukuthi asifuni asifuni seyafika umuntu useyahamba manje sekumele ayomqinisela le kwakhe kanjani ngoba phela ngeke ngiyongena esibayeni sakomunye umuzi mina kuthiwe kuzokwenziwa into yami yesintu esibayeni sakomunye umuzi akhodlo silakithi lapha akukho lutho yakithi yini lento ingeze kuzokwenziwa ngasekhaya nabo because manje sesidukile manje abantu bahamba umuntu ayoqiniswa afake izinto afake imkhovu lana kade yayenza izinto usuyaqala usushithi character sengathi nayo lomkhovu efakiwe uma ungezotshela wrong ukuthi ufakwe izinto bese ungasatshela ingane zakho zitshele ukuze iphake yabo manje lento okufunda ngasomthetho even ngisho abazali mama uzobheka abasawuhlali nezingane ukhulunywe nje kube real ngasomthetho uma sihleli sibuka iTV noma silalela iRadio sihlezi nje kukhona into esithi uma sihleli ngesomthetho iyasiphazamisa akusafani nakudala umuntu bekwazi ukuthi akazohlala nomzali nje akumzali nje amtshele nje umlando wonke ukuthi umlando okay lana kwenziwa kanje ayendayi manje ayisekho leyo information yabo ngisho umzali uthola ukhona kokunye kodwa still akakwenzi abanye baningi kabangekho kabazali ke South Africa ke because kona ke yabo kona akekho umuntu ngesomthetho because even kwathina yabo mina ngihlezi ngisho even kwakhona namanje ukubona ukuthi namanje yonke into empowerisha abanye abantu kodwa umuntu wesilisa uthola ukuthi kulindele ukuthi yena akasazele yena ukuthi kumele enzeni yabo because nathi akukho la ukuthathwe khona uhlaliswe kanje ufundiswe ukuthi umuntu wesilisa kufanele enze kanjani umuntu wesilisa uma kanje kufanele kube kanje uma kanje kumele ube kanje kufanele ukuthi uassume wena vele kuthiwa you are a man you must know yabo lokho okufika ngaphakathi ngikhuthaza wonke umuntu la besarile wena kuphela njengosho akusenzeki wakwenze abakuzwa bazange bakudocument ngoba wabakudocument abe sine shock uKazungu kwenziwa kanje abe sine shock uKakholazi kwenziwa kanje yabo so now manje basikhuluma kanje I feel strongly ukuthi it's the season where thina esifila lento esifila yabo nje nami ngafeel ukuthi no this information is wrong. It is here, it's documented. So nawe ukuze sishintshe lento ingane kade ngibuza nje sithe uma sesiqala sengikhishwa ngakhishwa present doctrine kwathi doctrine yakhe ihambisana nethu so siyakhipha yebo beza mfethu bazokutshela bathi Zobeka khipha uNkulunkulu manje obani bona ukuthi bekakhiphe kuNkulunkulu ngenhlanhla yami ngabangipha ngaNkulunkulu bangipha kwidoctrine negama labo vele kahle kahle angena nowegama phela kubona basobethi bakhipha uNkulunkulu bakho ngoba ngeke yenzeke lento but what I'm saying is into eziningi uma sesihamba sithina manje sakho umphakathi okholwayo so indaba yokuthi sizohamba ngokwesonto yabo asihambe ngalento ukuthi sakho umphakathi okholwayo so mase umphakathi okholwayo uthi wakha wena ngoba wena umphakathi bakufika endaweni ethize kufanele ube influential so yonke lento sikhuluma ukuthi njengamanje asisekho isidingo sokuthi ungathi mawufila into ungayidocument ibhali noma kuthiwa isaphuma ngake inhle nje khona bayofika bayenze waqophe futhi nakuma movies abekhona exactly ukuze sikwazi ukusho lento esifuna ukisho ngale ndlela esifila ngayo khona bayokuzwa ungathi hayi kwa manje asiphumeni ekuthenini kwakwenzakala nakusenzeka ngabenzanga ke oma bethu asenzeni asingabi nje la bekuthiwa ena asikwazanga ukuvesa lama cases ethu
Sathule siwabona sikhala ngawo namanje wonke umuntu sikhala ngenkinga ngoba kuthiwa ngirape angirape manje yabona ngaresha mina kodwa ukudlula kuloko angirape manje kwenzakalani manje ngiyohlala ngifocus kuloya muntu yabona ngeke kuze kukusize futhi phela engilimaza wena the more uyigcini engangaphakathi lesomthetho ilimaza wena more than lo muntu osukumdinela yabo wawenza right ngoba phela ngeke naye angakujizeli futhi ukwenza lokho because abantu bayenza lento abantu bayenza nje iyona nalento uma uzobheka namanje because namanje ukubheka ukuthi namanje sisaba praise labantu abenza izinto ezimbi yabo because sisanawo thina lo mqondo ukuthi hey awuyindoda vele uzenzele nje yabo just because akhona amandla sekusho ukuthi vele wenze yabo ngoba phela satshelwa kanjalo ukuthi indoda umuntu ongavela yabo kanti manje phela lamandla uyabo mose wasebenzisa ngendlela errong ngesomthetho will end up like siyihliphiza kakhulu generation yethu yabo because ngalesikhathi umuntu ehead nomunye ehead lento iya multiply ngesomthetho whatever we are like focusing on iya multiply leyo lento uma multiply izo createela a divided society yabo right for iwestern because phela a divided society I right for iwestern kodwa for thina thina it's our nightmare kahle kahle yabo because thina sikwazi ba divided yabo it's true asikwazi sinalungelo lalokho and ithi into ngeke mfethu uphile emhlabeni kahle bekhona umphefumulo okhala ngawo akungeke ukwazi izinto zakho uyohamba uzuqeda inyanga leyangane owayiphika leyangane kwathi makushiwo wayibona ngathi ifana na kodwa uqinisela ngoba nakushade nomuntu ngoba uzotshela ngala uthithini lo ngane kuningi ngisabela besisa kuphela everybody ukuthi ngiyakuzwa vele ukukhuluma kwiperspective ngiyathanda basikhuluma nawe ukhuluma kwiperspective yomuntu wesilisa nami owesifazane kuningi ngoba nami mina umuntu wesifazane sayeka i-opportunity yabantu kungakhandwa ngisho isizwe samaZulu singakabunjwa before that the Kemetic way nobuNazaretha abuNazaretha i-religion ubuNazaretha abangampela kuthiwa lapho umlando uthi umuntu wesifazane bekuyena o-identifya umuntu azomthwalela futhi akamthwalela uthwalela yena uyena owakha i-generation anti kuthenjwe yena ngesibeletho umuntu wesifazane uyena umuntu wesifazane engezokhera lo mntwana uyena futhi owazi ufuna ukukhulisa umuntu onjani because kufanele akhulise uNazaretha umuntu owazana noNkulunkulu oyisisebenzi sikamdala umuntu futhi ozokwazi ukuthi ahambe ngobuqotho ozokwazi ukuthi alawuleke so I will identify you nama features are right ukhuliswe kahle spiritually kanje so when ngizokuallow to come to my sacred space sayiyeka le ntelo wesifazane sesiyanoshulwa nje imali ngathi imali even nane identity yethu kufika kwemali ifike yashintsha ngisho ama roles emndenini yabo akasekho umuntu olendaba nento right sesiya ngokuthi lo unemali lo futhi leli point alishoyo lona esizolithatha uma kufika omunye uthola ukuthi ubeka ipoint ngempela engakwazi ukuthi umndeni luse phambili ngokuthi imali ayikho izovela shawa indiva lo ubuza ukuthi izokwenziwa ngani ke le nto la ishoyo no it's time to change like yabo sithanda singathandi ngenkani because asikwazi ukuthi ukubuyela emuva enye into that we can't do asikwazi ukuthi ngesomthetho sithi singabuyela kuma 60s singabuyela kuma 1900 we are living in these times yabo and angeke ziye ndawo lezi times as much as we can say ukuthi we wish ukuthi we can go back we can't go back so the only way esinayo ngesomthetho is to make sure ukuthi we move forward yabo singabe nezinto imaginary yabo because mina la ngabona khona ukuthi kwakhona lento yabantu besilisa iyadingeka ubona nange men's conference yayibona lento men's conference esihlezi sikhuluma ngayo ngesomthetho leyadinga ngoba people are looking for that thing yabo abantu bayayifuna lento kodwa manje ngokuthi iyinto engathi nje ku social media yabo lokhu kuhleka akekho eqalayo baba akekho ngoba ngosomthetho uma sayibambe futhi bangangeza ukuthi uqale ngobani ayafatshelo wena ngoba iyafuneka le nto ngesomthetho uma ukuthi sifuna ukuyibuild nation yethu kufuneka siyibuild at all levels yabo kufuneka siyibuild at all levels ukuze senze sure ukuthi akekho ngempela umuntu ngelelanga sesithola ukuthi yena okay yena ushonale sibe thina senza kanje ngoba phela abantu bebekwazi ukuba controleke dala futhi nanama platform asekhona manje sekunama platform akwazi ukuthi reach abantu abaningi akwazi ukwenza zonke izinto kodwa lawo ama platform kunalokho ayaqhubeka adayisa division other than ukuthi kudayiswe ukuhlangana because kuyazi ukuthi kuzotrenda vele ukudivide yabona ngalesikhathi ngifika ngigcika into ethile
ngingalungisi Iyamoshakala kakhulu. izotrenda ngoba na social media wabona ama-influencers avukayo manje sekukhona umuntu ovele uthothi izondela abantu besimame adume ngalendlela nangu omunye ngapha la izondela abantu besilisa dume Nangu nomunye uzonda abantu abagay. uyabona nje avele Bengathi ushumayela kahle bad. yabo kube sengazi ukuthi manje iyona Yeah. lento yangampela kanti into yangampela ngesomthetho ikhona futhi kuthina because mina ngikholelwa ekutheni lolu lwazi lulahlekile ithini esingasafuni ukuthepha kulo ngesomthetho lukhona lona abanye banalo ngisho bengazi ukuthi banalo yabo uma iseqala umuntu eseba kwinkulumo uyazibona ukuthi awuyazi ikhona lento ngesomthetho Uyazelapha esivele wafika nje iyona. Ikhona ukuthi siyasaba ngesomthetho sesiphila kule simo lesokuthi yabo siyasaba so manje incwadi yakho lena ipublishwe kuphi is your publisher Stoneface. It's self-published. Or Our company is Stoneface. It's a company. Yes. Oh, asike sikhulume nangayo ke Stoneface. Does it also like publish for other people also normal? For now, no. So focus on us because we have so many productions. We have radio and TV productions. So we're still working on the products. Our Stoneface, our vele. Iwona kayo besekhanda amanye wona besekhanda amanye ngoba into mangabe kuze abantu bakuthembe ngikubonakala le yakho iphumelela successful. Yes. Ngoba phela vele kuqala lapho phela kufuneka uqale siyibone kuwena then so manje kuyona iStoneface ndila nepublishing ngencwadi iradio imagazine Radio productions, yes, Unique magazine is focusing on the LGBTI community. It's educational. We tell success stories because abantu mangabe bekhuluma ngo LGBTI umuzi umuntu engazo Fire, but I'm sorry, star. That was so nice star. No. Yes, that's Yeah. In the middle, say no more. About ma. Ingakungalifuna ngisho njalo ulifuna nje igama lethi sitabani futhi ngeke ul-associate nami ngeke ul-associate nomunye umuntu engimaziyo uyabo leyo nto ukuthi kuyayithiwe bayizi ngoba aliphumi kukuhle yabo so umuntu kusho ukuthi isitabani umuntu ojwayelana nami yabo ngilama kade ishaye wakwazi umuntu usuke esho vele uthi ngithanda ngizathatha wena isitabani ball yabo udiniwe ukuthi angazi noma babona ukuthi abantu la abagay ba soft ngoba phela abantu who are gay are men are women, you understand? It's just that they prefer olunye uhlobo hayi lolu lwakho so you can't change that and omunye hayi futhi uthi usuke to prefer wena usuke prefer abantu bawo wena yazashintshe wena so ukudinwa kwakho nokulwa kwakho ngeke uze kusebenzisa ngoba phela thina abanye at least leyo nto sithi uma siya mhlawumbe ko-university sifike siyifunda kodwa umuntu othothi akayanga nakulawo ma-institution because thina nangenqama ngiyabonga isiphumele emakhaya nangu umuntu nami wayehlezi exwaya ukuthi hayi emakhaya phela uyafuna manje yabo yahlezi nathi ibhekile leyo ukuthi ngofuna ukuthi umuntu azakubingelele yabona kodwa ngesikhathi uhamba ufuna ukuhlala nawe ucaca ukuthembela ngesikhathi uhamba understand impilo wahamba ubone somthetho ukuthi wonke umuntu egcineni une-right ukuthi aphile impilo afuna ukuyiphila futhi ngeke uze umjudge futhi uthi because lento kuyena ayikho kuwena yeah futhi enye into sisalapho nje ngazi ukuthi ngikhohlele sifike kanjani kule party le usasho ukuthi une LGBT Unique magazine LGBTIQ+ because enye into esidiscoverile leyo ukuthi abazali baxosha ingane zabo bathi abayizalanga bona into enje bese kuzoba ama siblings amanye do not understand abanye abazali abaxosha ingane basuke besaba ukuthi enkonzweni benzele inkonzo baxosha amathumba abo bacabanga bazophila kade ngamakhuli bese kuzothi abanye in the churches nakhona ba-understanda ngokweBhayibheli ukuthi angazi kanjani umuntu wesilisa melana nomunye umuntu wesilisa njengowesifazane is an abomination vele yayishiwo leyo nto in the Bible but kwangashiwo labantu lo muntu oyingane yakho njengamanje kwakushiwo laba ababenza leyanto ababeyenza bedumisa ngokubalalana so that one is wrong nathi sithi wrong yonke leyo so those are the things that you educate people ngayo ne-humanity ne-diversity we embracing so that Unique magazine is mainly for that ngoba kahle mase sigoqa ibuyisa imndeni esihlukaniswa ukuthi lo munye isexuality yakhe inje lo munye ikanje sizothi cha
we are all human beings, and ngempela the future must be genderless so that sizokwazi ukuphilisana emhlabeni. Mase umlethile umntwana, make it your priority as a parent to learn about that kind of a person, because uma umuntu enesigula angisho bayagula, angicela ilungile angisho bayagula, bese ngiyenza example ukuthi umuntu mangabe kukhona la paralyzed khona, uyafunda ukuthi asiqale nje ukuthi ongakhulumi, uyahamba ufundisa language, angithi for ukuthi ukwazi ukucommunicate. So it's the same thing here, akaguli lo, okay, sexuality, he or she prefers something different from you, and prefer into engajwayelekile than the normal. So please hamba uyifundisa ukuthi okay manje na ke kusuke kwenzekeni kwenzakalani, so that you be able ukuphile naye. And also akuthelelani, sizama ukusho lezo zinto, ayithelelani then nanokuthi uma wena njengalabo sithi ababizwa nge-after 9 manje kade siyayikhuza nathi leyo nto ukuthi do not start ungene ku-relationship ye-opposite sex yethu kuyi-same sex, uyi-abuse leyo, uzoboshwa nathi simelene nayo yonke leyo. So sifundisa into ey'fana nalezo ukuthi be human, be kind, and also ukuthi wena uma bekurejecta wenze njani, ungathi rejectwa ngenxa ye-sexuality, ibe umuntu nje ukuthi bayangirejecta nje mina ngiriza kanjani about that situation. So that's the Unique Magazine book. So it's under a stone face, and this book, and also the shows eMashilo, and also ama programs esinayo TV, the Unique Conversations siba nawo sewaqopha. We do have not some social media where we podcast all of these things. So injalo nje into yeah. I know you guys are like making a difference. I feel like you are making a huge difference, and the good right foot because around like eThekwini now, because most abantu who are making a difference bafuna ukumove baye eGoli ngasomthetho base ube ngazuthi Natali yasala kanti la ikhona life engifila sengazuthi umsebenzi usamningi kusamele wenziwe. Akaqala fanele yenze ekhaya kini. Wabo mosahlulu yabo nje mawumfundisi noma umzalwane nizongixolela. Kodwa usahlulwa udadweni ungenani udadweni ungayipulpiti ungayikwazi enkonzweni shibhaji shiya nje into yokuthi shibhayibheli. Uma usahlulwa ingane yakho ikwazi ukuthi ngoba ingane izibe rebellious, ukuba uyinika isikhathi wena ungantanti inkonzo zasebusuku nani uyinika isikhathi, le ingane zonke zizohamba nawe zintante nawe ubusuku, but manje wena ugijima ushiya ingane ngemuva uthe ihluphile uyayithandazela uye ukukhuluma nazo understand ukuthi kwenze njani, yabona uthatha uthola umntana njengoba ngisho gay or uthola umuntu usuthi uqale uqale shema kwenze njani ngaphela ngoba kusho ukuthi wena uyazi history yakini, ngoba ngenzeka ukuthi khona angeke ingane iqhubeke ama genes nje fethu into hereditary, somebody somewhere lineage yakini khona yabona ukuthi manje usuyomkhulekela manje unezimo base uyaphinde futhi uyakhuleka ngoba bekhuleka umuntu ose yabona osexoshe nengane uyena umuntu ovela nje bakhiqisililo bese kuzothi ke ilento la kulabantwana othola ukuthi athi umuntu wayidlozi umuntu uyoqala ngazi uyokuthwasa nani nakhona lapho ngoba wena usindisiwe usuyamchiliza kanti kufanele ngoba iminingi imimoya entshontshanayo. So musu kumchiliza msonde usindisiwe unjalo msondeze musu kumfunza ukuthi kanje xoxani bese uya understand umlando wakini, then uma understand umlando uzokwazi ukusiza lo mntwana. Besides that, ukuthi umfunze ngeBhayibheli nani understand the family and then fix the family, because lo moya wokufixa uzohamba nawo usuya ku-gathering ngesenkonzweni, then nakhona sone spirit esimnandi yabo nje baku distorted ku dysfunctional konje but then it's because of these people abaphuma go from dysfunctionality ema-families abo bazoyiletha la uhlangene wena unenzondo kababa wakho ubaba wakho akushiyuma wakho wena unenzondo kakama wakho uma wakho ene wakutshela ukuthi wena so kuhlangene la yabo abantu abazohila nje futhi ukuthiwa hayi bese nokuzohila ngoba kwamfundisi wakhona lo spread the wrong uyayibona la. So yini lelana ngoba phela kuthiwa sisephene bitters siyophene beat kodwa abantu abapenability abantu abalaleli bafuna ukuphikisa kwayena mfundisi lo bathi ukukhuluma umfundisi lo bamtshela ukuthi ufuna imali zethu ufuna ukudla imali zethu bathi abanye bayamazi ukuthi lona nje mangase ngimbambe kanye nje ngilale naye kuzoba abantu akhumule nje ukhona yatshela there's something that is happening khona yonke inhlabo yomuntu lapha. So ingakho kufanele uma uyakhona
qala ekhaya, cleanse your spirit, cleanse i-family yakho, khuluma ne-family yakho, and find things spiritually how things are done. Then mawuya lapha uzoba yikhofu elithi mase lingenile kuvela kube mnyama kwasomgcwale wena ugcwala umoya wakho. Uyabona? Benze nanabantu bayi-understand because mina I do believe ukuthi the only way kahle you can actually help a person ukuthi umenze as-understand ubuyena. Yabo, as-understand ukuthi ubani yena. It's not ukuthi azabe uwe ngesomthetho. Ngavalelwa lo. Yabo, Kufanele ngikhuluma into ethize. Ngayikhulumile ukuthi umuntu akazazele. Akaduki phela umuntu ozaziyo. Nayi problem. Ingakho ngingafocus ekutheni abantu abazazi because manje uma uke wazazi uzoqala manje sithi uma sithi ungafuni ukuzwa ukuthi phela wena uyazazi wena. Sekuthiwa ukhwelwa mathuba. Kanti uma umuntu ongazazi uyamazi umuntu ongazazi uma kufika lokhu uthatha lokhu uma kufika lokhu uthatha lokhu. Yiyo thina into eshoda ngayo somthetho i-identity. Yabo, identity. Uthola ukuthi uyalapha enkonzweni yeshumayela nje bese hayi phela kwasekhaya ngikushiye mina ngiya esontweni kodwa nje ekhaya. Yabo i-confusion yonke leyo. Nje ngiyakholwa ukukholwa kodwa ngibhedela. Mangabe ukuthi uyazi esekhaya gxila empini yasekhaya and also spiritually ukholwe. And don't involve yourself in a church where there's a doctrine that is against your thing. Don't do both. Decide. If wena uyesontweni where there is another doctrine different from home, leave that doctrine. Iba sekhaya. Mawuse sekhaya nilungisa into zenu niyobe seniya ku doctrine yodwa nikhethayo nina nonke ekhaya. Kodwa ukuthi uzothi ngiyenze ekhaya uma kwenziwe ekhaya ngiyenze mangihlala ekhaya ngiyahlala bese ujustify ngeBhayibheli ukuthi wakuhlaba inyama udla uphole uma kwenze njani. Sichaza. So ke nje ngicela nje na uke ngikubuze lo mbuzo because abantu abaningi ngiyathanda ukuthi ngibabuze lo mbuzo ukuthi wena njengamanje mawubheka mhlawumbe ungathi South African dream yini njengamanje because I feel like I define South African dream wesomthetho. Siyakhula nje siyadwanguza njengoba sikhuluma in this age ungathi yipi South African dream? Bulela umuntu omnyama. Thaja 14 ngoba phela vele leyo siya-understand leyo futhi kade yaqala mhlawumbe most South African dream we're talking about South African citizens, right? So mina ngithi South African citizens i-dream yabo ukuthi basibone sidestroyana siphela ngoba uma ngabe kuthi uyangiphikisa umuntu into engisho bapha basukumayo bangizwe bakuzwe into lento eqalayo ye-podcast bakuzwe bese beyakulandela bese beyajoyina bese kuyenzeka yini mangabe uqala into ulwiswe yini mawuqala into enhle balwe nabo bakufight abafuna ukubona into impumelelo abafuni futhi ukule bayokulwisa in such a way that bazi bakufunela abantu bakubulala indaba bakulawa amakhansela indaba bakulawa abantu makuthiwa bayarise indaba kube nento nje ezimkhoshishe engaqondakali. They want us all dead angazi ubani ufuna ukusala ezosala buse bani ahole bani and sibulalana soda futhi into ewest yabo because umuntu omnyama futhi osuke behind leyo trigger leyo yabo akwenze kancane kubo umunye umuntu nje bafuna ukusibona siphelile labo engabazi bawubani abane authority futhi kodwa nje kubi cha yibo labantu ababenefita trade division because i-division yabo le division mawuzoyibheka kusona sonke structure masike sa divided there's a lot of money to be made because usuyenza ngapha uyenze ngapha gcina sebecompete nabo abantu so nje uma ufica bawu 10 ningathenga uma nibawu 10 manizohlangana no 10 nizothenga kancane kodwa manizohlukana nithi 2 nizothenga kube kuningi yabo ingakho ngathi agenda ifocus kakhulu ngempela kuyo division yabo because even nana online indlela izinto ezihamba ngayo if you post something educationally ama views azoyiqhubha yabo benze sure ma algorithm ukuthi ayiveli abantu abaningi akuvele nje umuntu nje kade nathiwa nayo inkabi bishaya umuntu lapha uthi uyabona kaphela hour 2 million ama views ukuthi ubani ulahlekala emgqomeni ukuthi ubani unjani yonke lento yenza sivele kahambi thina iyona trend and iyo futhi leyo thola ukuthi yenza nanomunye umuntu manje uthi conclude ngayo uzothi umuntu manje mayesefuna ukuyolahla ingane athi ayivele abantu bayilahla ingane nabahlezi bevela vele athi umuntu mayesiyobulala umuntu athi ayivele umuntu bayabulawa vele abantu yabo. I think by you guys starting this podcast it's somehow part of the people that meaning because you're changing now the narrative, you're owning your own narrative, and it must be like that. Don't be disturbed by as Nazi as Sizoloja
It's launched isikolo seNdlovukazi newspaper, and we have the Unique magazine, we have the radio in under FM, we have radio and TV, we have the stage play esisanda kuphuma kusona sithi omama abahlobisi bomhlaba. So abantu nje bazozwa ngathi ngalokhu thina fanele sikusho, angalindeli ukuthi uzosho omunye umuntu. So now I thank you for calling me la ukuthi ngizothi imini ozokhuluma ungizwe. So that way you are helping me to own my narrative. So if ngaba baningi abantu abanjalo, then sizongakhulunyelwa, sizongatrendelwa isebe into ezwrong. Mayithrendile eqonde nawe siyakubiza sihlala lapha zikhulumele sitrendise. Asazi ukuthi umuntu akalahlwa ngoba umuntu omnyama ngathi kunale narrative yokulahlwa mase kuthi usebhedi umuntu ngeke uzumlahla umuntu akabuyiswe organization ukukhulunywa because phela sesiyashesha ukulahla ithawula suppose ithawula kuthiwa ngeke asalungiseka umuntu akaze asondeze umuntu ahlale ngaphela base kuyakhulunywa. So manje abantu abanenkala bezwe ayibo utheni kusho i-approach yakho into losho ngayo ayikho umuntu ongezwe mafethu ayikho umuntu wena nembeza ngathanda ukuthi mhlambe usho ngesikhathi usamdinile vele ngizwe lutho mangitshela usamdinile vele ngizwe lutho uma ungitshela ufuna ukubuyisa ngami ngoba ngibuka lento eyenzayo ngisakuzwa yayizwa. So uma ufuna ukutshela umuntu ezwe kunendlela engage futhi ulalele futhi nani ngendlela yokulungisa ngendlela yokumtshela ukuthi namanga yikho into ekhulumayo vele wena nje hey ngoba define abantu yabo bayathanda ukuthi thina ke thina abanako losibiza la ngama psychopath wayibona yathi acabanga abanye abantu psychopath yabo ugcina nawe ungasazi ke manje ukuthi hawu yini manje ukuthi manje wena uyayiphikisa ezinye izinto oyibonayo ukuthi lezi ayihambisani nawe ukuthi ngeke kufanele because we are define phela ngendlela eziningi ukuthi unjeni ukuthi phela sisakunake thina lokho akufanele sikunake. Also singabi vocal kakhulu in that we differ. Let's just do what we believe is right, and then people will follow. They try call it a law of attraction. So if I do the right, people will follow me. Ongilandeli uyohlala nalawo attracted khona ngoba nje ngesikwazi ukuthi singempela singalawula abantu noma sesibadala. Colonization yaphela kudala. And we are free now. Kwathi 94 we freedom kodwa buka namanje abantu basakhala ukuthi sikhulekile nje umuntu wakhomplela leyo nto uyenza ukukhuleka wena lento ukuma sikhulekile ukhomplela abantu uhulumeni usasitshela ukuthi ukukhuleka kwethu thina ukwenzelwa ngasemthethweni because I feel like it's freedom must say isizile leyo nto usizwile ayisiza uma kuyona njengoba kuthiwa khulekile sisebenzele ukukhuleka ubheka ama acts ubheka ama policies ubheke uhambe lapha uma ngabe bethi laba ama leaders ngoba uhulumeni thina they are leaders aphuma kithi futhi athi ama leaders naku sina sama civil servants we serving the community bambalelo uye kuyena mase kwenzeka into wrong uthi wathi wena ilento yokuthi unganaki ignorance is a sin. Ukunganaki isono ngoba umthetho uthi inakekela imvelo nendalo nakho konke. So wena uzonganaki bakho let them account. Uma kuwena who will take them to task, do that. Yes, that is freedom. Alindele uzumeza ama food parcel siza manje isiphela yabo kunalokho yena umuntu kwayena oyitholela inhlanhla ngalawo ama food parcel wena uthola wanhlantane wakhiphe naye ekhiphe washolo ngisi inhlanhla inhlanhla la bona ekhiphe waqozwa okuningi kweza yena hayibo asiyeke indaba lapha kubona basela bese basilimaza kanjani ukuthi asisakwazi ukulima thina into basimbewu yabo basinga umhlaba basinge izinto eziyenzani la siphoqwe ukuthi siyenze lento indaba afuna ukusenzela lula ubani uthe ufuna kube lula mina ngifuna oku genetically modified nani niyayabona yini leyobala umuntu yamazi umuntu phela mayesefunda ukurelaxa because ugovernment wethu uyazi vele ukuthi ipower yakhe isekutheni asingakwazi ukuzenzela izinto the more singakwazi ukuzenzela izinto the more sizomdinga ukuthi azosenzela ngoba colonizers phela iyo phela lento ngesomthetho because manje ngeke asakhi manje yabona singasakwazi ukuzenza. Yeah, I think we need to speak out, speak up. I don't know if you come angifuna ngebelungu kodwa isive sixhume nje isikhaleni singixhume ngiyasibaya singixhume ngifisa ukuthi engathi singa more of ukuthi thina ngathi ulo 350 asingawulandi ngokuhlupheka kodwa sulande ukuthi we want to start something especially nohulumeni or whoever else decided that imqondo wakhe mhlawumbe awushift ukuthi uphiwe okanye unikwe
ama-graduates. Because the graduates are those people abasafuna ukuthi ba-explore nangaphandle bakwazi ukufaka ama-data nani. Bese kuzothi abanye abantu nje in general ake siphumeni nje indaba yokuqasha abafowethu. Hey, ngaphela gcina lo 350 kuyiwona manje ohlanganiswayo uphuma utshwala yabo bese iyona ke isimandla kuma ihlanganisa uma kuhlanganisa utshwala kayi uphuma manje 2000 ingaphezulu 30 minutes. Mina sengisola ukuthi lo isiqalekiso manje. Sengisola ukuthi ke inkulu imali ayikhishiwe. Lo yafikelele nothi asiba no 350 nasibambe. Yabona Mina iyona lento engikhala ngayo. Wayiqalile ukuthi yokukhunyaza abantu nothi bakhulisa. Iyo lento engisengikhala ngami ukuthi kushuthi nane plan thina yikho cause thina njengamanje yawoma uyibhele imali ka 350 ama-billion mawubheka ama-billion mhlawumbe ikhona i-fair trading akhe mhlawumbe ikhona into ebingenziwa ucreate lama opportunities alabantu lapho kuthiwa abasebenzi yabo kodwa manje instead nqano ekhona sivele simane siyikhiphe yabo ngoba kumele kusayinwe phansi bathole lezi imali abayitholayo bona kubeke basizothenga kubo yabo sizothenga kubo uthi uphuma nje kulo 350 ngakusasungasekho Sukubuyele kuzo vele izitolo zabo maphela zi-own thina lezi zitolo yabo lezi zitolo esithenga kuzona from igrocer ezokugqoka sizi-own vele asifuni nokusupporta our local yabo sizithatha nabanye abantu abathi benza local bahamba bayothenga kubona umuntu nje ayifaka iloko kuphela into yabo athi local yabo asafunda ukuhlala phansi nomshini sithenge indwangu sithunge kube khona abantu abazoyiprint indwangu ngoba phela yonke leti production kufanele sibe khona yazi what the challenge economy esezayikhuluma leyo nto wathi it is difficult as an Indian guy. I say it is difficult because you can't compete with the world. This is why because what we are saying is quite right. Then we need to see development, manufacturers and stuff like that. But now, when other countries are doing it better, then because we couldn't have put anybody by land and live. But the production is fast. So now we get on the floor and move with the flow. Sure, not care. Move with the flow now. Ubon twins are so go shoot says banzinyana. Kodwa mina ngikhalelayo ukuthi uma usakhona inhlabathi egcini lakini noma ingekho usakhona abantu abanjengabathi singatshala ngomanyolo banomquba banani ake sizame sikhandela ama-drum at least osikufaka la kube ukuthi ku-organic siyakona ngoba phela umhlaba wethu uvundile umhlaba wethu so ke manje abantu ke mhlawumbe bafuna ukufollowisha bangakuthola kuphi nendawo abantu bangifollowisha abantu ngoba bengibone lana ukuthi sengiqala ukufika sengizoba famous sengivele kule podcast bafowethu ithi into igama lami Indlovukazi Mapule wonke ama-social media platforms Indlovukazi Mapule for the organization esigodlweni sezindlovukazi for lezi Stoneface sikhulume ngaso Stoneface Communications manje mawuthi Indlovukazi Mapule kuvela zonke lezi zinto eziningi kumnandi ke futhi nakhona I don't want people to just follow me because nebangibonela but I want people abazongilandela kuabantu boshintsho because I engage mina with abantu engabangani bami ku Facebook and I engage with ama followers ngoba ngihlukene khona abangani khona kuma followers so I engage a lot and I want people mind challenging abantu abacabanga out of the box so mawuzela ukuzongandisela isibalo ayuka nje ngoba phela lo black Twitter wakho kuthiwa black Twitter uyabona mina ngikazi ngibe nebhadile ngiku Twitter but I'm never ngizwa sengisendelwe njengazi black Twitter phela black Twitter vele kuthi usuku umuntu ezongena nje akuthuke nje angene nje akuthuke nje kuthiwa ayo black Twitter kuhlekwe kuthiwa haya uTwitter uzokudla mina yabo i-hate nje password nje asibambe ekuthenini laba abasane hate ne-anger ababe ne-anger but asingaqinsi ungene kuthina because nesikwazi ukuba successful empilweni so nje asikhulumeni lezi ndaba esigodlweni seNdlovukazi ipage Indlovukazi Mapule ipage you follow me or you become my friend and then sizochatha kakhulu abokhona labantu abathi manje kwenza kanje angicela abantu ningangiqalisi phansi khona abantu abadinga usizo hayi kwake sikhulume le before khona abantu abadinga usizo
umuntu athi ngicela manje ke angazi nami ngiqala kanjani angazi nami njengokungazi nami ngizokazi at least ifika kimi ukuthi sengifikile laptop lamakhamera u2 but now ngishoda ukuthi ngiyafaka kahle ku Facebook kodwa angitholi ukuthi kukhule that's where ngiyangena ke lapho ngilekelele uma ngabe ukuthi usuqalile kuyazwakala but awukwazi ufika kumina uzoqala nami idea yakho because mina ngizoyikhipha ngiyenze kube yami whatever advice ngokuyenza uzobe sekungoku kama ifika nento esisolid then sibone sipusha because now it's into let's collaborate yabo bamba vision uyidraft and then let's collaborate futhi ungabe nehlonike lokuthi abantu bazolentuza khona le nto esiyenzile ezesikole Indlovukazi ama-Queens. We've been there, women empowerment to different fields of life nomsebenzi. But last year sesaqala le yokulwa ne-GBVF sathi singama-warriors. But still women from isikole Indlovukazi, still queens. Safaka ama-pinif, safaka ama-high heels, safaka icholo. Now this thing is trending like nobody's business. Everyone now is wearing sebethi siswenga ngaphi basiswenga ngani. Uzubona ukuthi abantu banjani. Abezi uzohlanganyela nathi ukuthi sile i-GBVF bona sebeyasweka babona bona bakakwenza kangcono kunathi yabo so life isiphila kuyona but what I'm saying is kulungile bayithathe ngifuna ukuthi kuwena ongibukayo nolalela abayibambe leyo vision kulungile bayithathe bakutrendise kodwa kusalayo never ever stop ukusho ukuthi wena izisuka iqala kwakwenze njani ngoba manje kukhona sebehlele emapaka baphuza utshwala ngathi sengathi thina uyabona so basiza kanjani so basiza vele afanele ukushawa labantu abadawa you understand umuntu angayi-understand into abamba ivision eqale umuntu ebeke umuntu uNkulunkulu ukuthi asizakale kuyona afuna ukuyidistorta ngoba vele limaza wena so wena kwenziwa njalo kwena never ever give up fight do whatever it takes make noise about it ukuthi thina sisala no-GBVF siwafaka amaphinifa sawaqala siwaqalela ukuthi asebenzi nje abenzi kona benza ukuthi so injalo let us not be discouraged by abantu abanomona ngoba vele abanye kusuka ama-agenda kuyileyo vele ukuthi baze bayibhidlize into vele because bayibhidliza kanjalo vele mase siqale sekwenziwa nezinto yakhokhaswa leminyaka abantu and bayakhokha labantu abaphusha ama-agenda kakhulu yabo hayi sengamane ngisale ngedwa nje angizwani ne-GBVF angizwani nomuntu ohlukumeza omunye umuntu khona wonke umuntu akabe free yabo kahle ibona umhlaba esulwelayo leyo where everyone is free umuntu free of political choice free of lifestyle free nje of yonke into ngahlahla ngasomthetho wena that you think ukuthi ufuna ukuba yiyona because wonke umuntu usidinga ukuthi abe ne-identity yakhe yabo hayi ukuthi umuntu ube ne-identity yomunye umuntu you must be you because you are the only you akekho omunye kahle yabo so ngathiwa umuntu umbona ukuthi ungcono kanjani kunawe akasoze kodwa abe uwena yabo nanoma ngathiwa kwenzakalana and that's a big deal kahle yabo akusinto encane le yeah so nje ngiyabonga kakhulu yabo ukuthi ube khona ku podcast sicoxe ngale zinto yabo nje nama good time yabo and I learned a lot because siyafunda nathi ku process yabo sithi sifundisa thothi thina sesifunda sesifunda kakhulu yabo kulabona abantu true no nami ngiyabonga kakhulu because siyamasifundeni from each other let us continue to collaborate akunganivimbi ukuthi ngilanga ngiphinde ningibize sesixoxana nge-topic akukho futhi nami ngicabanga ukuthi kungangivimbi ukuthi ngimbize ukuthi ayibona i-topic anizeni namakamereni or anizeni uzosebenzisa wami siyiphushe lelo sisebenzisane because nina seningaphambili kwethu ayikho into ezosisiza ngaphandle ukuthi nesiqhubele phambili and own our own narrative asingatshelwa abanye abantu ngathi mina ngifunde in a very hard way one oxoxa ngami omunye oxoxa ngami ngathi amaze umuntu okhuluma ngayo athi mazi kahle noma phela wayesamncane isikhathi ngathi mina lo wathi hayi unamanga wena ngamvezele i-ID wampuma ngaleso sikhathi bayisepesonation so asigadini into enjalo asithi noma bekhuluma singabalisi kodwa silalele bese siya correct hayi ngoba wona ama stories sisazo waxoxa yabo nje nathi la we also like do izinto njengofilimu so yiyo nama ama stories that I'm interested ekutheni umuntu akwazi ukuthi awadlulise ngasomthetho because
mina I do believe ukuthi le ndlela esikhule ngayo I deserve ukuthi I documentwe ngendlela eyiyona yabo ingaze because ayike as document ama Americans as document amangisi sifuna impilo nje ephilwa yithina for generations to come. No, thank you so much. Hayi no, thank you so much. Uma ukuthi nawe usabukileke nje kuze kube manje yabo, make sure ukuthi ya subscribe, ufollowishe Indlovukazi Mapule wona wonke ama social media platforms yabo, ama link kodwa azobe khona ne description nje, click nje kwi description nakhona bona ungene kona wonke ama page ikhuli movement, ushare umsebenzi, abantu they must come forward, abantu njengoba kushiwo nje ukuthi uma ukuthi have an idea enza sure ukuthi nature that idea uye kubantu aba right to collaborate nabantu because that's how we gonna grow nje in movement nje kuyona yonke indawo, and make sure that ukuthi si prepare ngampela umhlaba that is worth living yabo, because sifuna South Africa ibe ilelo lizwe yabo la wonke umuntu khona free lokwangampela, not only just political freedom but ube free yabo, ukwazi ukuhamba ebusuku wonke umuntu nje kungabi yonke le fear lekhona yabo, ngale ndlela esifika ngayo. Siyabonga kumkile zinyanga, signing out, thank you. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now.